Kusihlangano lesihlanu zisithupha kuzibandlela ku SABC 1 mangibingelele mbukelo uzoqaphetha uzoqhubeka bemahle amathuba ezivule endaweni ezimaphakathi kanti ehambisana nezimvulo ezinazo izikhukhula kakhulukazi lapha koMahikeng kuyofika lapha koGauteng nomathuba ezivula phakathi kwakhe lapha u60% naye lapha u30% lizomboza ngamafizi imakho lapha koPort Elizabeth kuyofika lapha koEast London nakwezinye indawo esigudle ugu lapha kwaZulu Natal bese liba lihleke izulu endaweni esikhona lapha koSpringbok nakhona lapha koCape Town koGugu lethu mbukelo ukhona lapha endaweni esikhona lapha koUppington kuyofika lapha koBroomfontein koDI lingempela amathuba ezivula azoqhubeka bephakathi kwakhe lapha u30% nayo 60% mase Gauteng kophulukwana azoqhubeka beyibo lapha u30% obenje makhona lapha kombombela lizomboza ngamafu ngempela izulu hamba njalo uyofika lapha eThekwini endaweni ezimaphakathi kwaZulu Natal lizoba khona amathuba ezivula akuye lapha u30% iqhubeka liboza ngamafu izulu mase lapha koEast London hamba njalo ungena endaweni esikhulukazi lapha koSpringbok South African Weather Service bakhipha isiqoqo somlilo wamandlelo ngempela ngesikhathi zakusasa obhethe ami kanjani amazinga akushisa mbukelo khona lapha eCape Town kovusile leshisa izulu ngalapha u25 so lapha u38 anguye lapha u32 koSpringbok obenje makhona lapha koUppington anguye lapha u32 mbukelo khona lapha koKomane hamba njalo kuyofika lapha endaweni esemthatha amazinga akushisa phakathi kwakhe lapha u32 so lapha u37 obenje makhona lapha koBethlehem anguye ngempela lapha u19 zokusuqaphela ke mbukelo uthi makhona lapha eGauteng phakathi kwakhe lapha u16 naye lapha ngempela u15 bheka ke mbukelo uthi kusihla amazinga okushisa ami kanjani lapha koMosini anguye lapha ngempela u16 obenje makhona lapha kwaZulu Natal phakathi kwakhe lapha u17 naye lapha u18 kusasa ke uzoqaphela ukuthi kwalishise nje ngempela izulu endaweni esentshonalanga yezwe nakundaweni ezimaphakathi uzokusuqaphela makhona lapha koMahikeng nakhona lapha koBroomfontein amazinga akushisa phakathi kwakhe lapha u24 so lapha ngempela u21 eGauteng azoqhubeka ehlale phakathi kwakhe lapha u17 naye u18 mbukelo semthatha amazinga akushisa azobe phakathi kwakhe lapha ngempela u32 uzokusuqaphela ukuthi kwaZulu Natal soqhubeka lishise izulu mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi thela umuza thatha intambo zibusela lapha kuvusizwe kwakalanga.